yo jidiɓe yo hacce fayɓe mo janga yo e jande dina kanna fay jande l'école wallay jande rewa gorunde yum ɗum no ɓurini mbiye gorum. Ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ka télévision meɗen Jama TV min hiwri ko min sanni on min salmini on min landike seyɗon e jaam nokku kala ka hikkorɗon fewdo o sayi ɗo no andirɗon noon en tintide o émission men mo anduɗen émission needi e jikkuji men dogowo ɗo alarba kala alarba si tawi woni 21 no gasa o yii changi seeɗa ko tawde noon haray tan ko tan o woni ko changi kono émission on no woni ka woni yo woni teddungal e meɗen comme no wowiri noon haray noon à partir de 21 no yirɗon ni haray hiɗe wondi ɗo e ko yowiti émission men needi e jikkuji men haray noon hiɗo wawi suivre emen ka direct ɗum ka application siɗo yiɗi kaka application Jama TV ma na toon YouTube ma na toon Facebook kana ɗo wawa darde e télévision meɗen Jama TV on e no falira ɗo wo haray no andirɗon noon hande kadi en tintidiɗo e toɓɓe yogaje ko waweten naɓudude ɗo ha ka leero nangue wo tawde noon haray no andirɗon piiji buy e yewtino kono no woodi kadi buy ko e yewtali joni noon wona faade si yeggita bon ko seeɗa seeɗa wonɗe yarde e piiji ɗin ɓay on andi ko piiji heesi ɗo an sinnama affaire needi e jikkuji na ko hawjante womono mari needi mari jikku moƴƴo wato hawjan piiji gono toon ko seeɗa seeɗa o andirta ɗi ha o hendoyoɗi saabu hunde kala hunde sa yehi a yeehi takko mawɗo a hendike goɗɗum e junngo mawɗo andu mawɗo yiwu e ma an pay kon kuntaw par ce que si mawɗo yiyali piiji ɗin e ma a neɓay fofade ɗon mais hay fuu so a heɓata no gason faami c'est que si tawi woni goɗɗo yaranali hunde needi e ƴettu tun ka mawɓe kono hunde kala ka sutantoɗa nde a yaranede needi par ce que ko needi piiji moƴƴi ɗin ɗi mériti ko needi ɗi hani ɗi hatonguini piiji ɗin fof ko needi ɗi hatonguini fiya heɓu ko moƴƴi kon ndaare ko alda e needi kon fof a yaranayi kadi no faliraɗa no yiɗirɗa wo yeeso ton on ko conséquence mum on haray ko seke koko hulɓinani neɗɗanke on haray noon andirɗen noon e yewtay seeɗa ɗon andi en ɗaynodiray no woodi ɗayneteɓe kono ko ha seeɗa yahata a ɗaynata fof no woodi ɓe yewtata piijigo wawa si a arna kay ɓe manipulaɓe ko ha seeɗa yahata ta fof andanima yo Allah dandu noon o nanay pular no ina yo Allah dandu noon weetirde jemma saabu si goɗɗo andirama ko moƴƴi ka o yaari wo on battinayi ɗon on battinayi quoi ɗon on hollay goɗɗum hollay mana quoi no famiro ko ɗum waɗi haray siɗen yewtude fi ɗum ɗon konko inna ɗon ɗaynidiro komo be yo andu no wawi yaade ha yiltitoyo e hoore makko kanko tigui kanko sikkuɗo no wadde ɗayne on ko ɗum ɓeyni wo sikki gayni hara gaynali no hulɓinani neɗɗo on yeeso ɗon kono waɗi ha siɗe yewtude ɗum en ƴetta e misal raɓɓudugal e wano ka saare ɗo ɗuuɗuɓe no addiɗo vacancier ɓe woɓɓe aray ga kadi visite woɓɓe kadi no ga yaltuɓe ɗaɓɓere seti façon ji ɗin fof no ga climat wonɗo ga on no wifi jama wonɗo ga on fof kadi no famire ɗum noon rewa o ko ngol leñol ɗo ma ko ngol leñol ɗo so daari on taway ko cende ɗen fof ɗum ɗon nanguiri neɗɗo taga on no nanguiri jama on ka saare ɗo kono waɗa simi wi ɗum hande no woodi woɓɓe men on andi si innama woɓɓe men wata ƴettu généralisa si innama tu woɓɓe men yo o tigui analysir no yewtira noon no woodi e hakkudeji men tawata haray an ka wonɗa ɗon peut-être a wawata hollude ɗon musidɗo ma a wawata hollude ɗon goɗɗo goo janano goo ko ya yaltu e liye yaha e liye wonɗo lix ƴetta photo soit koye galle goɗɗo naata soit koye yaasini hara ko état o moƴƴini yaha e ɗin domaine ji soit ko photo waɗata ma ko appel vidéo innaɓe an ko ni fewdorɗa bon ɗo ni machallah tigui tigui on e programme ji no yarde no hanniri andi ko ɗayne wonɗe yewde fi mum andi ɗo ɗon taw a fuɗɗike ɗaynitade ɗon taw naɓe mo wonɗa yewdude mum ɓe nde wonɗa ɗaynde par ce que ko ɗum ɓenni wo yalta holliti o naata iro quoi ɗum neɗɗo on duwa famude
honto o du'a plaçade ko Allah waɗi mo ɗon ko ɗon o du'a wonde par ce que sa ni a feƴƴitay tun ko Allah on naɓalima ɗon taw wala ya ko dega ko hulɓini yaltota yeeso ton ko ɗum waɗi asiɗe wiide ɗum no woodi e yogaɓe waɗay ɓe siga ɗimpiji tiro ma waɗa appel vidéo jonnana musidɓe mum ɓen ka fulawaji inna bon nini ko ni sare nde way ko ni sare nde way vraiment minen ga alhamdulillah joni mi faala yon ƴettu miñan am ma baɗirawo am ma musidɗo an dal mi faala yon ƴettunan ɗum goɗɗo ara mi wonda ɗo par ce que ɗo alhamdulillah min feƴƴina ɗo vacance on e dow jam woɓɓe no waɗira noon ɓe to kadi kaka fulawa woɓe woni andi goɗɗo si woni ka fulawa e ɗanni ka waltoɗa ɗon koye cuurum huuɗo buutu on ko buutu huuɗo bon woɓɓe déjà hara siga ɗum ala siki no yurmi ɓe nani ɗum ɗon kon ɗum ɓe waɗata ko innugolde den taw ɓe nama bo mi ɗo haysima faala yahude nini paasi ala no yaara par ce que moyen ala no yaara o yenna mi walla on ha ɗum ɗon yo ar rek si moyɗi ko arrivé pe yo arta mi yoɓay on andi ko affaire ɗaynugol goɗɗo ko ɗaynidiro wonɗe yewde fi mum seeɗa quoi par ce que ɗum fof no e hakkundeji ɗum fof kaka needi tawa par ce que hunde koko finɗa tawɗa wo fayda ko ɗum janɗidata e ensuite goɗɗo kadi o yaha andi sa finidi ko moƴƴi tun kala ka yaaɗa ɓeyday ko moƴƴi kon ɗum sa finidi kadi a tawi ko janfodiro ko ɗaynidiro ko arnakidiro ko ɗum woni ka nokkure ma fayda ka yarɗa o ko siga ɓen waɗayɓe ɗimpiji ɗon ko siga ɓen ɗaɓɓitata quoi par ce que kono ɗon nandi fedde ko kala ko wonɗa wadde kon kala ko iwduɗa kama kon sa yalti ko siga ɗum ɗaɓɓitata anda son faltike ok joni non wonire noon oyna joni aru mi waɗa yo so ari mi waɗa arrivé yo aru arrivé paye mi yoɓay alhamdulillah oya immo ara o yoɓa transport makko on andi ko vacance ɓe haalduno mais hara noon himo andi ko jokki ga kon tawde den na ko laaɓi par ce que mo andi simo moƴƴuno feere o jooɗade ka salon makko ma ka chambre kun o luyi hayso tawi woni koɓe tato ma ɓe nayo woni toon hayso tawi woni kun si ay o tiro ɗon num photo ma o waɗa ɗon appel vidéo o holla ɓeya ɓe hara pelet iɗa andi ko haqqille ma ko ɗo wonɗa ɓe kadi yiya situation ma on hara si oya aray koye hoore ɗum ɗon hoore koko ɓe yiwma ɗon mais si tawi woni koya ɗaynuɓe ma ɗaynitoɗa andu aray conséquence on no arde yeeso mi haalna o yeeso konto ɗum ɗo yaltoyta joni o ara ha para ko vacance haaldu ɗon na golle de on haalda golle ko vacance ar ɗon o ari e jaka ko neliranɗamo e inde vacance koyo ar o gollinamo fiya heɓu ko yoɓira luwasi ma ko sodira coñcoyi yeru ɗin lebbi ɗi o ari vacance ɗon c'est à dire kanko ɗin lebbi ɗon ko an o woni yanganade quoi no woodi e ɗuuɗuɓe waɗayɓe ɗum nelana famille mum on goɗɗo e famille maɓɓe on ka fulawa o ara tawata hara golle ɗen koyo gollu mo ari ka mum on hendo yeru kun o hocciti ɗon kun o wakkilani ɗon lakkere makko laaɓude koyo hendito kun ɗon o ñaama par ce que oya fuɗɗoto haalde tun oyenna min komin nelanma ɗo goy andi hari a anda ka saare ka fulawa wonɗa ko min nelanma ɗo wallay no woodi waɗayɓe ɗum imagine no woodi waɗayɓe ɗum ko ni noon joni noon e hankadi on ɗon si o golliri noon siko 3 mois woni gaba siko 2 mois ba par ce que ko vacance ko ɗuuɗi o maximum ko 3 mois haray vacance lan ni joni nder on 3 mois ɗon si o heɓay toon goɗɗum ko yeru kanko arɗo on kanko wonɗo ɗaɓɓude goɗɗum on si o heɓay toon ko nafitori haray ko so woni kaka woni walde ɗo ɓay haray mo ñamude himo yarude himo yiide ko meeɗa yiwde bon ko ɗum ɗon fayda o mari nafa kan kono nayinugol dow ko goɗɗum o wawata nattorde ko ɗum o nattorta ko ƴoyre so yehi ko ɗum o yetto mawɓe makko ɓen mawɓe makko ɓen inna bon o nelanima mene nde miɗa andi o alhamdulillah o no moƴƴi few ɓay o yima ɗo tawi jaka ko an o nelanta ɗo jamma télé hiɗon ɗuuɗi ga hiɗon ɗuuɗi ga de kono ko an o heeɓi haqqille mum
ko haqqille makko ko an suusi tawi ko an o nelanta modi o vraiment mi yeggitantamo ha sitta so landino paykunku ko paykunku woni yeggitantamo déjà na onon par ce que no ganda ko feƴƴi kon hakkunde maɓɓe paykunku woni yeggitantamo ko waɗi kon ko paykunku andi si ari tawi ko makko vacance ma si tawi worin déjà paykunku wonay sombo ha goɗɗo ara ka makko par ce que kum paykun ɗon haysi ko hombo tigi o yii haalanano fokkiti ka o iwnoɗon kanko o yeytotoma he min miɗa andi komi yahuno ko honɗum feƴƴi toon siɗa moƴƴi feere o ta yahu siɗa moƴƴi feere woni takko mawɓe ma ɓen ɗon bete a heɓa duwa maɓɓe ɓa iɗa gollande ɓe idi ko yahata lettoɗa hara ko pour ne rien fayda ko laɓɓinta ɗon ko paykunkun mais mawɓen yahay ha un certain moment un certain niveau mawɓen tigi nano accwata haal ɗum a yiya aybinaymo ceci cela awale ko kanko ɗo andima ka saare no wona woniri wo minen ɗo meɗe weltanimo gasi no wona woniri wo ɗo weltanimo kono kanko weltanaɗo on kanko weltanaɗo on est ce que ɗum nafaymo est ce que na hoore makko o ɗayni par ce que on yi musidɓe en fof ɗen andi ko koɗu arɗen eynayi sen ari noon koɗu wo tuma hootata kama eto naɓora kadi fayda ko ɗuɗata lannude hara lannata fayda wiren noon womono fokkiti ka ardata yo yooɓo ko lannata kono woni ɗum en fof iɗen andi ko aduna ɗo no wira noon ko moƴƴi kon tun woni ko nafoyta neɗɗo on ñande janngo ɓayle toon en nani si Allah jaɓi si yahama artatake toon gurda wonɗan toon ɗan cela veut dire innugol haala mayde on tuma haalatake toon ko on tuma ko siki hay siɗa yahude hiɓe jonni exemple no woni très frappant no woni clair ndar hay siɗa yahude ko marɗa goɗɗum wo ko marɗa goɗɗum koye linsere baggi dane pen e tumbatama ɗum kadi ara goɗɗi ɗin ko fele feleji tumba ma ɗon naɓama ɓe hokkama e joolum innugol min o parcelle ɗo ko baben an jeeyi maɓe ɗo ko min jeeyi ndi leydi ɗo ko min jeeyi an jeeyi ko Allah innori ko Allah jeeyi ko an a innor Allah jeeyi leydi Allah jeeyi kala ko woni ka hoore leydi ɗo an no wawi wonde noon ko innete ko hara ko an innori quoi ɗum ɗon ko no wirete kono ye ɗo ko min andi fii ɗo eyyi on tuma ko an andi fii ɗon kono noon siɗa marno faamu a kori o a andayno ɓay haray tun no woodi kadi ɓe heɓali siga konko heɓuɗa ɗon ndaari sa ittanayi ɓe ande goo fii yo Allah on ittane an kadi ande nden ka aduna ɗo e ka lahara par ce que no wawi yaade no wawi ɗinɗo ndi no wawi yaadude joni noon e kanko ɗaynuɗo on o sikki o gayni o heeɓi no mawɓe wiri to noon no wona woniri wo kanko o jarama ayi on jarama ɗon Allah waylitaymo wattama oya jarama on andi si yehi ha yimɓe wowtodirɓe yimɓe andidirɓe yimɓe naɓuduɓe si yehi ha lurral yani hakkude maɓɓe o nanay mo be no gasta mo be no inna kaari jarami sikkananoma ɗum kono a jarama ɓay ko ɗum ɗo waɗɗa a jarama on andi on jarama ɗon wona jarama positif ko jarama négatif a wayi noon o jarama mo mawɓen okkata oɗa on jarama ɗon kamɓe ɓe waɗimo positif mawɓen mais tumo hewtoyta oya to wara wonti négatif ça au moins c'est clair il y a pas midi à 14 heures dans ça c'est que piiji ɗin fop si a waɗi tu an tigui sa a imaginayi no wa kala ko waɗɗa an tigui anday ene siko ko moƴƴi mi waɗima siko ko boni iɗa andi le si a waɗi ko boni iɗa andi siko ko joddi moƴƴiri habbiɗa e so tawi woni koko joddi bondi habbiɗa par ce que aray ɗum ɗo gon déjà aray naka haqqille ma neɗɗo be yeru ko Allah loɓimo kum o gollitiri kun ɗon kala ko woni wadde mo wawi so landitama mo wawi ñawitirde kum yeru kum haqqille on ɗon kala ko waɗɗa yeru haqqille on kum marɗa kum sa landama tun a haalay ko waɗɗa kon joni noon si ɗum ɗo woniri noon o immike o arti mawɓen watnali yilla e yewtere kanko paykun kum yeehi ha surtout siko par exemple siko jiwo wire noon siko jiwo joni par ce que no yaha hay puusa woɓɓe ɓen hara ɓe anda siko woɓɓe ɓen ara kaka jaja mum ari ma disons se wi jaja makko no wawi wonde jaja makko hara ko jaja hiɓɓiɗo ma hara ko jaja woɗɗitiɗo seeɗa
mais de toutes les façons hara ko jaaja makko, disons comme ça. Joni hara o anda on ɗon déjà ko jokki kon ko c'est des choses ignobles, c'est des choses inacceptables. O ara jaaja makko puusamo e ɗum kadi ha o ukko e ɗin boneji wano yeey affaire yeytagol, je m'excuse de ce terme là, hara siga ɗin piiji yeytagol natugol e piijigol ton e domaine ji ɗi andan awrema Allah yiɗa yarlaki. Andi o ari seke o setti oya o janni oya siga ɗin piiji ɗon o jannimo ɗi ha o wawi, jon noon koye hoore ɗum ɗon jaaja makko wuuri déjà kankadi koye hoore ɗum ɗon o wuuri. So hooti ka fulawa woɓɓe ɓe jaɓata ƴiritade ko hon ɗum e jokkuno ka saare, si are no mettanimo fi déjà kanko sifagol ɗum ɗon no tawri situation mo tawi jaaja makko on ko situation mo gandanɗa hoorema personne suheta ɗum ɗon kam mum, hay goto yiɗa ɗum ɗon kam mum, mais malheureusement kanko ko ɗum ɗon o tawi. Hay so haaloyay finalement hara wontoyi, c'est à dire hara wonti jasimi anduno hara bonanimo ma bonani jaaja dal hara bonani goɗɗo e maɓɓe dal, sike ɗayne moƴƴa ɗaynidiro moƴƴa wiyen ɗum ɗaynidiro moƴƴa, surtout so tawi woni ko an ɓuuri mum fendade jommum haqqille ɗen wota ekkutumo ɗaynugol, ta ekkutu jommum fenade, ta ekkutumo wujjugol, ta ekkutumo kansugol, acco yaw ekkito ka bedda to, par ce que toon siko toon o ekkiti siko toon o ekkiti so nangama o anda solution no dogirte, o anda no gerdete, no gasa o fewna direct ha kama o ara o naata. Sa alam jogima ko on no gontuma haalande tigi tigi de mi ƴettoyi ɗum ɗo mi landa min naka mi ƴettu ma mi haali ɗum ɗo min naka mi haalu ko sabu ɗum ɓe jokkirilan te ensuite ɓe piyilan de ha woniri wano ni. Andi siko ton o ekkitoyi ton déjà ɓe wawi mo nangude ɓe corrisamo toon tawa koye ɓe nelana inna ya yaw ka police ɓiɗɗo ma no naɓa toon. Woɓɓe ɓen kadi no ñawirta exactement piiji no woniri noon, par ce que no hewtirɗa ɓen ɗan ndiyan ko bolcaɗan au lieu nde ɓe ñawata o ɓe anda situation o ko ɓeyni o sa renaka ka nder famille itti. Andi ko ɗum gayniɗe nane ko ɗum miɗi waɗi asimini si goɗɗo neyi ɓiɗɗo mum ka famille mum ha moƴƴi so yalti ko ɗum ñawete, si o bonoyi kadi ka yaasi ko ɓeynata kaka suudu. Andi le on ɗon kaka yaasi ekkiti. Imagine joni noon an a joma jungo a joma koyngal an déjà ko andiraɗa ko jikku moƴƴo ko ombo sovatama ɗon, le tout puissant Allah tawde den sovete te konguɗi ma ɗin a heɓay seede holluɓe hi an a naata e ɗin domaine ji ɓiɗɗo ma on ko to ekkitoyi ɗum ɗo, par ce que no waɗa no heewi tef yahay ɓe ekkitoyo kan bedda bononda waɗa piijigo n'importe quoi là-bas e ɓe ara ɓe haɓɓito ɓe turina e mawɓe maɓɓe ɓen, déjà Allah jaɓata piiji gono ton yahu ekkitoɗa ton y a pas de probléme no gerɗaɗa to wo. Andi ɗum ɗon fof waɗi joni noon jaaja makko ekkitimo on bone ɗon o arti ka fulawa o addorali goɗɗum o addaniɓe koɓe sabbanoki ka ɓe nguure e hino hersa e hino ande e hino angal ɗin ɗon fof nangamo ɗin ɗon fof nanga ɓe nguure nden je m'excuse nangi ɓe nguure nden ɗon on suusi ɗon wonay lurral ngal andanɗa hoorema ella feeñuɗo hakkunde maɓɓe kamɓe famille ji ɗin, kamɓe famille on debbo nelanɗo ɓiɗɗo maɓɓe on e famille kanko nelanaɗo on pellet jawwerata ɗon c'est-à-dire ya des choses yadatake lakara piiji gon toon yadatake lakara ko garta o Allah yoɓata ɗi. On a dit ça maintes fois ici on a dit ça maintes fois ici. Joni noon ɗum ɗo woniri noon ko honɗum ñawirte ɗon, honɗum e haqqille wawete utilisirede ɗon pour que yo gonga yaltu. Ko nelanɓe jiwo on heɓi probléme, c'est à dire ko ɓen puusi probléme on ha o aggravi ou bien ko accituɗo jiwo mum on yehi ko on heɓi onno ko on créé probléme on ka raɓɓindingol ɓe andano oya to no mari probléme, ɓe andano on ton ko ɗum jokki ha ɓe nelani ɓiɗɗo makko on, ha ɓe nelani ɓiɗɗo maɓɓe on, o nelani ɓiɗɗo maɓɓe on o yehi e nder ɗum ɗon faamike
exactement ko jokki ton kon parce que jiwon kon arti kon iwti vacances kon ari kon halni ɓe claire ko woni ton kon mais haqqille no jaɓi woɓɓe maɓɓe noon haqqille jaɓata par ce que woɓɓe ɓen déjà haray e si ɓe yi tun goɗɗum seeɗa ko ɓuri e fandude haray haqqille no surtout ha wowa heɓude mo wowa jogade 5 000 taminama 50 000 ou 100 000 andi si tawi woni ko ɗon o waali o nunna e fenade si ko ɗon o waali o nunna e fenade par ce que a wowa tamude 5 000 a taminama 50 000 ha 100 000 on hokkuno mbaɗin ɗon ko wi wo aynnayi ko sago sike taga ɗon ko no way aray woɓɓe ɓen toujours aray no bako fampo on vraiment koko woni e men wonɗen haalde goy no woodi e men wawɓe noon quoi ça on va dire ça par ce que ko affaire needi wonɗe yewde moko baɓe buy no andi situation ji gono toon tawata haray ɓe yiɗa goɗɗi ɗum a dévoilé kono ɓa haray ɓe andi le pellet ɗum ɗon kaka needi jeeya yiɓe andi kay goɗɗo no toon no doga taadi noon pellet kaka jikku jeeya sa yiɗe yewde ɗum ɗo haray mo beeyo wattantu yilla e côté mum on anda ko honno woniri ka nder ɓe nguure anda ko honno famille mum o woniri nder e yaasi hay e gooto forsatake hay e gooto yahantake ka mum newɓe nguure ma nden sike an tigi sa yalti a yaha a darana e hoore ma ka yaasi ko honno woɓɓe woni neyirde ɓe nguure mum nden ko honno paykoygo wayi ka yaasi sa yi no paykoygo wayi ka yaasi ko an tigi yeloto siko yo paykoye ma koye waw noon ma o wata koye waw noon par ce que sa yalti a hawra e paykoye tawata haray ils sont très intelligents haray ɓe woni timide hiɓe woni c'est à dire honnêteté maɓɓe o no yaltide e kene ɓe respecta e mawɗo ɓe teddini c'est à dire côté ji ɗin fof hiɓe ugginani mawɗo hiɓe jooki keefu maɓɓe tawale ko paykoye c'est à dire ko needi tawale ko paykoye ko woni hakkude maɓɓe ko janngugol c'est que yewtugol ko moƴƴi tun koye woni e ekkitade an a yii ɗum ɗon yaha yeeso ɗon tawa gokkoygo kan no jooɗi no huuɗo baba fenɗo no jowa kanda no jowa lido carte siga ɗin piiji no joƴƴini bouteille beere voilà joni ɓen ɗon ɗiɗo ko an peesata anda exactement ko honɗum falanoɗa paykoye makoye in noon ɗiɗi ko an suɓoto par ce que andi piiji ɗin no waajani hoore mum andi au lieu nde goɗɗo no waajoma waajo taw hoore ma quoi on faami nde goɗɗo no andama nde goɗɗo no respectama respecte hoore ma ko ɗum Socrate wino connais toi toi même o ndiye nde goɗɗo no andama andu hoore ma taw joni noon a yeehi a yii ɗum ɗon iɗa andi leɗa mari zouriya an kadi ma famille mon hayso tawi woni comment dirais je an on hayso tawi woni hi wa on no woodi jombayɓe ka lawɗi no woodi jogiiɓe ɓiɓɓe tawata hara ɓe ƴoƴƴi no woodi kadi ƴoƴuɓe tawata hara Allah o kaali ɓe e ɓiɓɓe ɗum kadi no woodi par ce que ɓennayi wo paykum kon ala mawɗo ɗum ala no woodi noon mawɗo mo ala paykum ça existe joni noon a yii ɗum ɗon iɗa andi le way ɓiɗɗo koto manoɗa ma ɓiɗɗo miñamma ɓen noon fof no kono woni ka famille a yoyi ɗum to iɗa falanaɓe le moƴƴere ɓayle an kadi iɗa andi le hi si Allah okkinoma ne ayno ko moƴƴi sa arti ko no wajotoɗa ɓiɓɓe jajamaɓe ma ɓiɓɓe koto ma ɓiɗɗo miñamma o ko exemple moƴƴo on hollataɓe koko woni ko yaasi ko moƴƴi kon ko yiiɗa ka yaasi kon misal moƴƴal ngal ko ngal arta jonnaɓe a wutiniriɓe noon par ce que paykum ɓennayi bullal kaka baggal seeɓata paykum kono settirɗa ko wo ko noon kun seeɓirta au fur et à mesure o habitike ɗum ɗon o wowi ɗum ɗon walla ñande goo tawa he woni une grande personnalité par ce que ɓennayi un grand homme un homme grand safonde ko piiji ɗiɗi seeduɗi ko piiji ɗiɗi seeduɗi un homme grand un grand homme no seedide musidɓe koko waylita woni ɗon sinama tun un grand homme andu on ɗon cela veut dire mo janɗi ka haqqille mo janɗi ka faamu hayso tawi woni ɓanndu ndu no fanɗi mais haqqille ɗen himo janɗi toon ko ɗum wiyete un grand homme mais un homme grand ayemo ɗo hara mo fota wabinde weetuno kono mais tawa hara
mémoire on hay sono waɗiri o ala utilisirde ko waɗiri kon o ala utilisirde miran on par tawle hara miran makko no heewi mais himo minimise ko jogii ɗon kon c'est ça no woodi hakkundeji men musidɓe siɗe yewtude ɗum en ɓarata hay e gooto haray kadi yo jama on andu ɗum en ɓarata hay e gooto mais kono mo be si immike yiyanay hoore mum piiji ɗin e yiyanay hoore mum piiji ɗin on andi hay e gooto wiyata baabe ngoɗa no kaani ma gooto wiyata baabe mum no kaani kono noon an tigi sa yii a anday konto jisirta hay so tawi woni haalantako kono an tigi a anday ko haqqille ma konto jisirta ma si goɗɗo ari fuɗɗike yanande mawɗo ma on a anday kono jisirtamo par ce que si goɗɗo ari e hunde wona ya ƴettirmo no ardi no direct analyse ko woni yewtude kon anda ko woni yewtude kon anda exactement ko honto o faandi e fi ɗum ɗon comme ça a waway mo jisude par ce que o yii hay ka ñawoje yahay ha un certain niveau ɗuɗuɓe ƴetta ko haqqille mum a oɗo ko o ɓuuri marde gonga o ko yewti kono no faminide o vraiment o ko o toña mais philosophe ɓe no jooɗi waɗuɓe droit ɓe no jooɗi ko finalement on tawoyay ko on jogui fenande nden andi sinama philosophie ɗum ko ɗum ɓe wi ka alqur'ana to ko ɓenta ko lakdariw ñawanay hoore mum quoi sa mottidiri ɗo fenayɓe ɗiɗo a mottidiriɓe ɗo ɓe ɗiɗo ɓe haaɓi mo be maɓɓe no ardi noon fi defandagol ando ko hombo toñi siɗa jangi ɗin programme ji tun anday pellet ko waɗa toñi ɗum e wonde ko kamɓe ɗiɗo hara koɓe fenayɓe kono mais arɗo e maɓɓe o anday exactement ko hombo atti toñude par ce que ñawoje ɗen no e kene ko si tawi onen utilisiri ko noyi en neeɓi yewde ɗum par ce que yewti ɗo affaire corruption ko enten ngenaari ɗum fof no doga e siga ɗin domaine ji doga e ha yaha tawa hara hanɗo hettude gonga on han kadi o hettata gonga on par ce que angal goɗɗum makko on hara angal goɗɗum makko on okkatamo e gonga makko on par ce que no woodi ka kaalisi gollata no woodi kadi hay siɗa jogiiɗi ko tawata hara ɗi wawata gollude ko siga ɗon par ce que ka ñawore ɗum holla o no jogii kaalisi ma ala ɗon en soulevay tu woni ko entre parenthèse wonɗe wadde ɗum noon ko juste mo be yo andu kono yirɗa jama on ka yaasi noon sa arti a anday kono élevirta famille ma o nder ton ɗum woni éducation à la base jannugol faɓe mum ɓen dès le début dès le commencement rawntuma koye fuɗɗi tun ɗumannade fendade on tuma entrainetaɓe e piiji wonɗi positif ɗin piiji wonduɗi e mana ɗin caractère humain ɗum ko ɗum wonde wiide ɗo jikku caractère humain par ce que neɗɗo be no wondi e jikku e neeɓi e yewti ɗum neɗɗo be no wondi e jikku mais konto utilisirta goɗɗum gono toon par ce que so dartini woɓɓe no toon eɓe mari intention ji buyi tawata hara e ko fi affaire ono ɓurimmi ma fi affaire vraiment aduna ma fi affaire wallodiral hara wona kañum tu yo heɓu ça aussi ça existe ɗin piiji fof no woodi c'est que no ɗum ɗon c'est affaire jikku on déjà ko majeur no ɗuuɗi no yaaji no woni long no woni vaste no juuti no yaaji par ce que no woodi hewɓe gollirayɓe affaire e yewtiɗo piiji hewɗi ko yowiti wano même ko ɓenta kon e ngenaari ko ɓenta kon e hoole jam fo ɗum hannde yewti ɗum fof c'est à dire siga non so dartini ɗum ɗon si vous assure on tawi jikku ko ha aduna gasa on tawi façon ñande yaltuɗa o ayi e goɗɗum ko a meeɗa yiwde yaltu ka jama ayiyay mo be e jikku mum c'est que mo be si tawi no bete hara majeure partie on par ce que ko ɗum ɓuuri bonnude mo be haɓɓitoto ko tuma woni makko bawo tuma hoore nde waɗi leyɗi daneji e on tuma fuɗɗoto hollude makko bayagal hara jogui jikku ruwol
tultata ka julirde on tuma e bon haaju jokeren an tultata on tuma e bon siga ɗin piiji kono andi hunde sa ekkitanaki nde law tun a yiyoya ella mum wo mbaldi bondi koko ekkitete mbaldi moƴƴiri kadi ko si jommum ekkitike andi si yeeyi woni joni an siki ko affaire jikku wonde yewde seeɗa an si tawi woni joni ko tuma inna joni hi a nawyi joni ko on tuma ko tuma nawyiɗa wo watta ko moƴƴi kon ko tuma nawyiɗa wo e c'est à dire o yaltata waajoɗa ko tuma nawyiɗa wo ittata sadaka allah haajaka e ɗum noon allah no haaja e ka mbawdima taw mbawdima ndin taw gollitira sa gollitiri ndi e fee makko ɗon taw haaju ma ko ɗon taw o faalama par ce que imo anndi ko escalier o addino makko taw ko a boobo a faami ɗon on tuma o farlalima goɗɗum sana wullugol si weelama hay siɗa ñamude on tuma ko ya wullu par ce que imagine booboɓe goo tuma ñamata wo koye ɓe wullay harale o ñamay woni par ce que on tuma ko ɗum ɗon woni ka haƴƴil ko ɗum ɗon allah joni mo fewde on tuma hunde kala e saayi mum o iway ɗum ɗon ara wona enfant wona paykum ɓe ekkitalima janngugol ɓe ekkitalima juulugol ɓe ekkitalima c'est à dire waɗugol ko moƴƴi yewtereji moƴƴi heɗitagol e waaju siga ɗin piiji ɓe accitirama ni woni haajuma ko zo ballon ko zo kanda yawgol kam makiru jooɗo si télé no huɓɓi ɓayɗo andi wano makiji goo ma bariji goo déjà sa yeehi ata hara hiɓe télé no woodi ka véranda siga ɗin piiji ma ƴetta serso jokka e dogingol ka laawi janngata haysi noddinama anda ɗum ɗo koko noddina ni fus famata télé kaka de ka basage ɗon kaka basage ɗon ekkitete piiji ɗin ko ɗon ekkitete joni noon ɗum ɗon kadi allah onno ɗum ɗon kadi ɓe ɗawima par ce que allah ɗawalima piiji gono toon ɓay allah tun no muññi kañum ko ɗum piiji gon toon ko mawɓe on ɗawde jommum ɗum ɗon kadi mawɓe fannima gon sengo ɗon ɗin ɗon piiji andali ka pay ko yagal ok ka sukanka ko yagal a wowano ko woni a pay kon a abitiyano hoorema e juulugol jangga c'est à dire hay fus ko wonoɗa wadde ala métier a waɗali ko wonɗa pay kon joni noon woni majeur joni noon ko ɗum kadi marɗa ɗum han kadi golle ko soit ko yahugol fayintin ɓay a wowino yahugol puydan si 17 heures yoni yaha ka terrain 20 heures yoni yaha ñaama hirande no woodi hirto ha si harali ko on tuma wawa tawide o tigi harali hande de si yeeyɗa ena bon kumpa hon no doit hokkude o tigi ɗo 5 000 ou 50 000 disons comme ça par ce que no woodi haalirayɓe no je vous assure no woodi haalirayɓe no harale ko mawɗo maɓɓe on eyo hande noon o mawɗo yo nde o mawɗo pa on hande famali mo an andi ala no famiramo te ensuite ko kanko kadi ne'irma noon kala ko réclamuɗamo ɗon kala ko wiiɗamo ɗon kala ko ƴantuɗamo ɗon koye makko yiwɗa par ce que so holle no laawol ngol hara hi a ƴantanoma ko jusqu'à un certain moment si feƴƴi yeeso ɗon on tuma an kadi a waway ɗaɓɓande hoorema piiji gono toon harayno o walli hoore makko o wallima kono woni o wallali hoore makko par ce que a yaha ƴantamo soit siko ɓe hersata kanko mawɗo ma on siko ɓe hersatano ɗon ɓe yi wano mayde dari wano nden darde tawa ko yaaro wiigol baba ok lan 500 tawa sa 1000 francs sa hendike on 1000 francs ko yawgol sooda cigarette 500 ƴetta 500 ya sooda café noir um jooɗo on tuma noon koko Barack Obama haaluno koko Emmanuel Macron haaluno koko c'est à dire no natiri ɗo no yaltiri ɗo ko ɗum woni golle maɗen ala sens an ko existe ɗa en tant que jeunesse en tant que génération et puis fewno on tuma ko a jeune jo on tuma duuɓi maɗi no hattani ɗi fof tawata hara ko ya jooɗo on tuma e puyɗugol hay sika ka marché yahuɗa au moins rondiɗa par ce que ɗum ɗon hollali ko puydan jokkuɗa hay sika ka marché yahuɗa rondiɗa jo bella jo heɓa e saabu moƴƴo mais so tawi woni ɗum ɗon fof wonali haray miɗe landi ko honde tuma haray an wonata ko nafuɗa hoorema itti sikke nafa mawɓe maɓe
haray ala sens ko existe ɗa e aduna on kon. Imagine si goɗɗo woni ɗo ha yehi joni hi tawata o ƴoƴi tawata hay fi jombugol makko koye maɓɓe ko mawɓe darto engage o itta e keeye maɓɓe nde jombanama tawata har goɗɗum ɗum ara ya haajaka e mum ha tawata ara ya haajaka e mum déjà par ce que andi hunde nde a yanganaki nde toujours hara déjà ko ɓuuri kon a teddina ɗum noon hara a teddina hara awa jogitor ɗum ɓawre musidɓe no woodi buyi ko sifete nder ton. Imagine on ɗon janɗira noon wonira noon ha ɓe jombanamo kadi tata on tuma noon hara coggu dépense ɓeygu makko mo ronki ronkani du hoore mum gonga ko ɓe wi ko wo unali defi unata yeeya ɗum ça au moins c'est clair, c'est une phrase qui est claire. Mo unali defi on o unata o yeeya si on ɗon o uni o yeeyi ayno mo battani ɗe juutata ko ɗum woni ɗon. Siga ɓen no woodi wonira noon ha joni noon hoore nden kadi rawna e hoore ɗum ɗon ɓiɓɓe heɓike ala goɗɗum hay fus e solution ko mari ala jogaki ne'iraka needi ndi andanɗa hoorema ko needi moƴƴiri ɓiɓɓe ɓe mumɓen kadi janɗa cancanta ɗon sana nene o wakkili kañum jo ɓay haray on ɗon no iwi e famille moƴƴo no iwi e famille wonɗo noble on ɗon o wawa gérde situation on par ce que si o gérali situation on woni ɓe fof ɓe foti haray ko perdi koɓe heeɓi ɓiɓe kon ka aduna ɗo haray ɓe ɗowtu par ce que hara ko soñjaɓe wonanta ɓe ko aduna ɗo e ka lakara par ce que si acci ɓiɗɗo ma ko no lorrude jamma on imo lorrude jamma on wallay moƴƴata e ma hay anto haray a caali ko moƴƴi ɗum ɗon fof woni ɗum ɗon fof heɓaki haray ɗan gurdan ɗon miɗe landi ɗan gurdan ɗon ko honɗum e gurdan on tigui wuuri musidɓe par ce que mo be no yeeli servugol ko aduna ɗo mo be no yeeli servugol mo be no yeeli waɗugol goɗɗum ko aduna ɗo mo be no yeeli wallitagol goɗɗo ko aduna ɗo mo be no yeeli waɗugol ko moƴƴi mi ɓuure tañƴinade ko aduna ɗo par ce que no haysi goɗɗo no woodi waɗayɓe bone ko gonga no woodi par ce que anni jikko no heewi façon no woodi waɗayɓe bone bien sûr ça existe. Il y a certains qui sont très méchants qui sont très disons plus que le mot même très méchants mais finalement ils vont faire quelque chose de bien, ils vont faire quelque chose de bien parce que yiɓe andi jaka ko ɓe wonno e mum kon ɗum ɗol wona ko lutata ça ne peut pas rester éternellement, personne ne peut rester éternellement, tout le monde partira même si c'est pas le même jour mais au fur et à mesure c'est la succession. Hande goɗɗo yeeyi 20 heures goɗɗo yeeyi 21 heures kadi goɗɗo yaayi déjà l'heure be ma seconde be wiire noon no mayede innaka dey taw mayidete nde wotere ma haysi ɗum ɗon ɗumannoto bon e yelaki ara ko zamanu men par ce que haray ɗon kadi en andi koko yurmi won ɗon déjà ay allah kay allah ko watta ko goto wawata andude programme ji allah ɗin ko kanko tun andi fimum kono yiɗiri wo waɗiri quoi en fait. Maintenant goto no woodi yiɗuɓe waɗugol ko moƴƴi ça existe même si c'est vers la fin parce que woɓɓe soma yeehi ha tuma nawyi ina noon joni bon je dois faire quelque chose parce que hewti joni ka walla daalina bon si mbaɗa ɗo goɗɗum ko honno min tawroyta allah an ko on tuma no wonɗa miijalle kono tawta ela e yo jaka ka nawyi e yo le jaka andi le jaka goɗɗo luttata ka fuɗɗi honno e yo yiɗa hula mayde a hula e mayde sa hula e mayde tun ko law fuɗɗotonɗa wadde ko moƴƴi ko jikku moƴƴo on ko law utilisirte ko emba minin si emba no allah yaafolan komi waɗi kon allah ayi allah a ñatorede allah yaafotugoy ko waɗɗamo kon kono est ce que e nder konko wonɗa wadde ɗon est ce que a waɗali yimɓe ɓen est ce que o waɗidirali disons wiren noon ma antaw ko waɗɗa kon est ce que ko allah tu waɗɗa needi ndi neeɗa ndi jikku mo joguiɗa on est ce que wona e yimɓe ɓe wonnoɗa wadde ɗum est ce que ana e musidɓe ma ɓen kawtal ma ngal jamaji ɗi gayasi est ce que a wona ballagol wonnoɗa wadde pour que ta goɗɗo heeɓu pour que ta goɗɗo resisu pour que an tu ya heeɓu ma joɗɗa sa yi goɗɗo no fokkitiɗa golle négligence waɗamo négligence ɗumanɗamo ha fino
c'est à dire o décourage ora ka fokkiti toon o ara o wonta ka wonoɗa ɗon taƴa taƴinora quoi ah oui taƴa taƴinora est ce que ena e ɗin domaine ji wonoɗa siko e ɗin ɗon noon est ce que Allah no yaafoma ɗon est ce que na mo waɗɗa on yaafotoma ɗon ça je me demande ça yimɓe landi ɗum ɗon est ce que na mo waɗɗa on yaafotoma joni so tawi woni par hasard on ɗon o hikkike no yeeso woni o yafananokima so yeehi konto tawtodiroy toon ɓayle ko be tawtodiroy on andi le o maayi ɓayle an kadi andi a luttata jakale onno andi le a luttata an kadi ɓay siko sago makko kan kadi o mayatano on tuma ka e yi woɓɓe maya fewdo ka wawi ɗon woɓɓe maya tuma inni joni no si woni balɗe si Allah jaaɓi o tigi ruttoto e boneji ɗi ɗum o tigi yaccay ɗum e balɗe reeƴe ɗo mi yaccay ɗum ko an andi nde mayata fewdo ka mejjiɗa ɗon accay a wawata on tuma tubude a yiltoɗa e programme ji bonɗi ɗin accitaɗi ko tuma o yeehi ha ɓit an koya programme on programme ma on ɓuuri programme Allah on programme Allah on ɓuuri mawde koto wartane yilla moƴƴa noon wartane yilla surtout les Keita les soirées faites attention la vie c'est pas comme ça il faut qu'on fasse vers les choses positives voilà hara ɗum ɗum mo be watta yilla e ɗum ɗon non noon ɗe wawi accude antenne on seeɗa daren so tawi woni en heɓay nodduɓen ɗo ko yeru ko raɓɓiɗi wawi ɓeydodirde par ce que lero no doga tun waɗe tun 78 116 82 38 68 116 82 38 fi kala faalaɗo participe de émission ka télévision Jama TV haray noon iɗon andi kala ko yewtuɗen ɗo woɓɓe gon toon e mbaɗƴina tu yewtere nden tawa ɓe faamigoy par ce que no woodi yaaja hakqillaɓe yaaja ko en no woodi par ce que nde mi jonnay un exemple très frappant mi waɗamo kadi entre parenthèse e mi landike mawɓe inchallah par ce que ɓen noon c'est un sage qui est vraiment apprécié ko mawɓe ɓe andanɗa hoorema mokobaɓe jannguɓe anduɓe sariyaji buy sartiji buy e ko wonɗe yewde kon affaire needi e jikku e ko noon ko kamɓe sifanto en ɗum ɗo ɗo inchallah kamɓe sifanto en kono noon mi ñomita e seeɗa e koɓe wino kon ɓenni wo ko fiinuki wombete musidɓe sen faaminde yewtere ko fiinuki wombete mo be etete no fiina dey sa fiinaali fuu so a seke ko si leggal fiini si ngal waɗa ɓiɓɓe si tawi no woni an ɗum ɗon ala e jommum haray ko komi nani pardon haray ko komi nani ɓe wiya kon ɗowdi duɓɓe c'est à dire ɗuhata ley mum quoi ko serato ɗuhata ta noon hara ko ɗum woni trop tard nde no ɗuha hoore mum ta nangue ɓutti ta on tuma ngue mutoyi eyyi ɗon ko ɗo wonno jaasi mi anduno ko ɗum waɗi ha si ɓeyni ko fiinu ko wombete affaire jikku sino haalede ma affaire needi wi tun ko fiinu ko wombete piji ɗin fof no nder ɗon ndaaru si fiinuki ndaaru si leggal fiini ko honɗum e kulloyi wombataki ñaaki wombay piri wombay kowa wombay déjà hay woɓɓe ɓen nafitoray urgol piindi ndin woɓɓe kadi no hatogini e piindi ndi par ce que ɗe reeni piiji hewɗi no gollirede tawa ko piindi leɗɗe tawata hara wano parfum wano piiji gon toon bon itten e ɗum ɗon fof ƴetten par exemple ñaaki ko wonte abeille ko ñaaki ndin piindi ko ɗi woni utilisirde ɗon ko ɗi woni ƴettude ɗon ɗi yaha ɗi fabrique ko wonte njuuri ka risje ka dungueje fabrique ɗum ɗon toon ndin njuuri ko on ɗum ndin mari nafa ɗon sikka njuuri c'est pas n'importe quoi njuuri no mari nafa de plusieurs choses ay kontota ko joni noon kaka fiinuki to ɗum ɗon yitti ko base on ko toon joni noon ɗi yitti ɗum ɗon toon ɗi addi ɗi gollitiri ɗum ɗon wonti njuuri an neɗɗanke on a yeehi a utilisiri ɗum ɗon a utilisira njuuri programme ji heewɗi mi ala e comptude ɗi par ce que ɗon andi mo ɓe no andi ka njuuri utilisirte ɗuuɗuɓe no andi ka njuuri utilisirte bon ngal leggal ɗon iɗa wawi wiide ngal wonda e nafa ɗa wawi wiide ngal ɗo leggal e c'est à dire ko jokkingal ko wonda e nafa
ko jokkingal kon fof no wonde nafa ko non neɗɗo so heɓi simo mari importance tun e taga on e on e tagore nden ko tagore nden tigi yahata e makko ɗaɓɓira mo ballal ko yimɓe ɓe yahata e neɗɗo par ce que si ɓe andi neɗɗo no moƴƴi rek goto yahata ko andi ɗon hi ko lorra wonanta ɗum simi tawi goɗɗo ɗo simi haynike ɗo goɗɗo hande mi andi le enen oɗo ko woni wadde kon vraiment no wondi e nafa mi hay so tawi woni nafata ala min personnellement kono woɓɓe no nafitorde quoi mi yiɗira e mo mi yiɗanamo kadi yo évolue ɓuuri ko woni ɗon par ce que miɗa andi ko woni gollude ko no servude hedditiɓe ɓen ɓaale miɗa andi min kadi simiɗe marno capacité waɗugol siga konko woni wadde ɗon mi wattitotomo mi waɗa cela veut dire mi yi suhe mo mi falana hoore an o mi yi goɗɗo no waɗaɗa kono mi duwa wadde ko weltanagol mo par ce que mi andi jaka hay si mi ala wadde no woodi wonɓe wadde siga ɗum ɗon andi hare ko welo welo wonande ɗon wonanimmi wonande noon kadi jogiiɗo jikku moƴƴo par ce que sina ɗum a añanayi mo joni kadi konko yiiɗa mo waɗa ɗon par ce que aynayi siko sago ma an ko an tu waɗayno ɗum ɗon e pourtant noon a heɓal taw feere mum e wiiray noon hay so tawi woni ɗumanna añe joni an a heɓali feere mum a yi goɗɗo ko no waɗaɗa ko faalaɗa wadde kon mais woɓɓe ɓen hamanto mo kisan ɓe hamanto mo par ce que ɓenna ɗon ɗum ɗo siko sagan ko min tu waɗayno ɗum kono mi yi goɗɗo ko kadi ɓay jama on ka yiɗa o yiɓe waɗa piiji ma ɓe nanata ɗiɗi tati mi anda honto o nani siga ɗum ɗo kadi ɗum komin créé ɗum komin propose ɗum komin waɗi ɗini andi o min ɗum ala ka hikki ay nokku accu jama wiya e kaari e awa on nani ko ɓeeɗa wi kon hi awa de ɗo machallah kaari de yimo wadde ko moƴƴiya par ce que imagine sen ƴetti ka wonɗen ɗo nini kay wonɗen ɗo nini koko waɗa ɗo mo ɓe no fala imitude c'est à dire ñembude siga ɗum ɗo kono mais koko wonna gollirede ɗo ka wonɗen ɗo nini télévision ɗo nini c'est pas à la portée de n'importe qui ko ɗum ɗon jama woni famal wona seke wona fi wonɗo wonɗo ɗum ɗo seke ko andu tun hay siɗa miiji waɗde siga mum a heeɓi waɗuɗo weltano Allah weltanoɗa waɗɗo on a faami par ce que kanko heeɓi feere waɗugol vraiment no servude kadi no nafude jama on kadi e mi sikki an kadi ɓay ɗum hare ko nafoore ɗaɓɓuɗa ko nafata jama on ɗaɓɓuɗa hiɗa duwamo weltanade encourage amo koteji ɗin fof kala ko waɗɗete en fof ko torodirɗen komo ɓe ƴettu sahay mum on analyse ko haqqille mum sa yiɗimo ma no waɗiɗa ko moƴƴi encourage mo e mum par ce que no gasa an kadi no Allah no wawma wallude waɗa goɗɗum go hay so tawi woni wona hankadi ɗum ɗon mais créa Allah no wawma hokkude feere go waɗa goɗɗum ko tawata hara hi waway an kadi nafirde jama on sengo go par ce que si on fof so waɗiɗi hunde wotere haray ala sens quoi haray no fayintinno ɗumanni mais a waɗi a créyi goɗɗum ɗimo ma on kadi waɗi goɗɗum vraiment mo ɓe heɓay nafa ko alaka mako naka oɗa ko alaka mako naka oɗa vraiment haray ko nafa wonata haray musidɓe vraiment on vous remercie très sincèrement parce que notre émission porte toujours sur l'éducation à la base et le caractère humain. Mais partout là où vous êtes, on vous souhaite une excellente nuit et surtout on se reprend le mercredi prochain, Inch'Allah, compte tenu de notre émission Nedi et Djikou Djimé. Mais vous n'êtes pas sans savoir que à partir de maintenant, c'est à partir de 21h que nous allons commencer notre émission qui est l'une des émissions qui sont très importantes dans la société. Partout là où vous êtes, on vous souhaite une excellente nuit. Merci beaucoup et au revoir.